Yang kok suruh cender nilpon kah? Mak lampir mak budi budi mak lampir. Meriang. Cender telepon mak lampir budi budi. Halo. Hey. Ari apa kunen ria beri aja ciban la jeruk kita jeruk ria. Misto tanya bek kule misto. Pak kuni bencong daya bencong ya. Misto tabar aja misto. Pak kuni ben terakhir kok ben kambun. Mari ben abdi kalau lakon dia kita buruan ngono. Ngoro dia tok. Jadi tak pikir lah. Tua saja taduk. Kasabar pengen HP ben. Ambule. Malah gua tau kan belum le. Oh, ka ceremben kurang binir ya. Peta ngaranya mah jaban taduk. Apa? Ba kon tong muda jalan kong ranya mendelo. Laki ngaban je. Tompok kalamben. Sayang. Gue foto kar beri gue. Duh, lain. Kok beri malam pir. Kengin jesak lah. Lama lagi mulai industri kata lo adi. Lah sayang. Lalu dia ibain lah sayang. Deki kau nelpon boleh. Malam. Itu tunggu. Nanggung ben dereng laki ben. Sro mulai lah tak mulai ben. Apa? Mamuli le jaringan koronis raga ben le. Muniser ben mak ada iya ben. Manil pon oreng ben. Masalah, la ilaha illallah le. Ben me tak percaya sekali kau ben le. Tak parta aja je. Cek nyaman reng bini ayo ba miski bi ben eba tono bi ben. Lah salam lolo ben. Orang ajarin laki ben. Beri ruak marongku beri le. Me bini ro munyi na. Jadi api kan macam jadi le. Kadang munyi kata. Kadang munyi kucing kadang le. Ya, gelaru tegang bokor le. Mar le, engkau bendet le kawan le. Ya, lesra. Halo sayang. Engkau seporan sebanyak kau ya, kapan aja sayang ya. Kan setiam boleh sayang ya. Cek pon teleponan boleh. Pokoknya anu lah, tretanan lah ban bingkok. Iya kemungkinan ngak ban ron masih lebih fokus dari engkau ban. Berak timur laut aja, tremalah dia. Kok kayak ini seroku kok anu kok ruang tina makai lebudun petoan lah tak apa aja. Tina makai langak mak lampir kok kayak ini ser kebuduk kok kayak. Sayang ya. Inilah, assalamualaikum.